najbolj znani modri ljudje so nazaj. Štrumfi, Ok, drugi najbolj znani modri ljudje so nazaj. oni, ko na sifone špilajo muziko, Blue Man Group. Ok, tretji najbolj znani modri ljudje so nazaj. Ja, oni iz Blue. I have a blue house with a blue window. Blue is the color of all that I wear. Blue are the streets and all the trees are too. I have a girlfriend and she is a blue. I'm blue. Ok, dovolj. Ne, nisem to tih mislil. Avatar 3. Navi so modri ljudje. Navi. Vračamo se na Pandoro, ki preži nova ognjena nevarnost. Skrivnostno ljudstvo as people. Kaki š? Ja, pa A ja, Ash people. Avatar, ogenj in pepel v Mariboxu.